因為佢之前本身即係總之而家想轉佢翻去印尼，即係我哋 terminate 咗佢啦，佢翻去印尼再另外一個家庭請翻佢，咁可以點做咧？係，OK，咁姐姐想要，其實呢個工人係你識得個姐姐係咪咁意思？吓？你識得個姐姐，你都知個姐姐係咪啊？知，我識嘅。哦，好啊。因為我哋用緊嘅，不過我哋想轉去另外一個 family 咁樣啫，即係我哋親戚咁樣。OK，咁你姐姐使唔使翻印尼先？佢要啊，佢想翻去放假，跟住再翻嚟咁咯。OK，因為點解咧？其實有兩個方法嘅。如果佢唔需要使咁多錢，因為我覺得佢可以喺呢度申請先派個 visa 先翻印尼，佢係印尼唔使俾錢。如果佢單緊 visa 喺印尼，佢要俾錢。係啊。喺香港，我如果出面嚟，佢唔係要即刻翻去印尼嘅咩？唔係，如果你個親戚可以寫封信俾入境處，其實佢哋冇佢做嘢冇咩問題。因為雙方面咁樣，我唔要佢，佢其實好好咁樣，佢都 recommend 俾新雇主，佢可以喺香港等 visa， 批完 visa 跟住先翻印尼，咁樣先佢唔使嘥錢。如果唔係咧，佢要嘥好多錢嘅。佢係俾佢要點樣啊？佢俾印尼個學校 PT 啊？係啊，一定要經 PT 再翻嚟嘅。係啊，如果佢經你請㗎，唔可以，如果佢翻印尼彈 visa，但係如果佢喺香港彈 visa，派咗 visa 先翻印尼，佢都乜都唔使俾錢喺印尼。係啊，所以點解我要問下呢個好清楚咧？咁即係我可以請咗你先，跟住再俾佢放假。係。咁樣慳翻好多錢，因為工人姐姐多數都俾4000蚊到7000蚊嘅，所以我要求你識得個工人姐姐，你知個姐姐，我都快啲叫姐姐俾錢喺學校啊嘛，其實都冇用噶。係啊。其實講真冇用嘅，我哋都唔好直接揾你請，就唔使傾 PT 啦。係啦，當呢個姐姐喺香港揾工放假，雖然學校嗰啲唔好得講，因為呢個姐姐喺香港等 visa。咁但係佢轉咗嗰邊，可以即刻就俾佢放假都可以噶。邊度？佢轉咗 contract 之後，可以即刻俾佢放假。可以，咁入境處嗰邊有填 form 啊嘛。呢個姐姐使唔使翻印尼先啦？咁我哋要寫翻印尼先啊嘛。咁入境處批咗 visa，叫佢翻印尼咯。批咗先。但如果平時咁樣係咪得？如果批個 visa 大概要幾耐啊？如果就咁香港。OK，咁要問下姐姐幾時出咗雇主屋企？係，咁佢因為其實咧，我呢邊係會請新姐姐嘅，但係而家未知幾時嚟到，咁我預計佢嚟到之後就會同佢就係 terminate 嚟，跟住等佢本身係諗住佢放完假搞一輪咧先翻嚟咁樣嘅。其實咧係咁噶，個姐姐幾時？出過之前個雇主，大概係咁樣講啦，簡單啲講，你而家簽個姐姐，其實姐姐係10月22號出個雇主屋企，10月22號出個雇主屋企，咁你簽佢啦，申請啦，係入境處印尼領事館入境處，大概係11月可能。咁佢可以住喺邊啊？即係都係住翻我度或者新屋企嗰邊啊？定係會要點樣？其實等緊嘅時候，其實都可以係嚟屋企先咯，因為佢都未派過 visa 啊嘛，咁等個派 visa 先佢翻印尼啊嘛。係啊，攤牌先佢翻印尼啊嘛。係啊，咁樣好多，佢好多。其實當個雇主兩方面係一樣，個雇主俾錢係一樣，翻印尼唔翻印尼一樣。如果翻印尼多啲機票錢啫。如果唔翻印尼，佢係喺度唔使俾機票錢，但係當姐姐咧，姐姐真係使好多錢。係啊，4000蚊到7000蚊，係啊。好貴喎，真係。係啊，所以點解我都唔想要姐姐，因為你識得個姐姐，同埋咧新個雇主你都知，咁希望佢都冇嘥咁多錢啦，係咪先？係啊，我都唔想個姐姐嘥錢。係啊，因為多數都好，我覺得學校都其實冇用，但係佢印尼嗰啲法例咁樣，我哋冇得罪啊嘛。明白。係啊。所以問你好啲，因為佢覺得你好好人㗎嘛。其實唔係嘅，一樣。因為多數我都講俾姐姐聽，我唔會幫公司，我都唔會幫雇主，我都唔會幫姐姐。
我係中間㗎。所以我覺得姐姐你都過分，我覺得唔得啦。有啲僱主，但你都解釋得好清楚。因為我自己都希望可以幫到人。多謝你。唔好咁講。好，咁清唔清楚啊？而家商量下先。好啊，好啊。我同佢姐姐商量下，我再通知你啊。好啊，好啊，大家聯絡啊。好啊，唔該晒。如果係我，即係如果我轉 contract 都可以揾你搞噶嘛？可以，我公司可以幫到你，可以，冇問題。唔好咁講，好啊，拜拜。Oke, sekali lagi saya berterima kasih buat mbak-mbaknya yang percaya sama saya. Ini majikan nelpon saya, gimana caranya? Karena saya juga tidak ingin kalian bayar banyak untuk di Indonesia sana. Makanya kalau majikan memang baik, memberikan kriteria yang baik, saya tidak ingin kalian pulang Indonesia dan membayarnya gitu loh. Jadi saya lebih baik mempertahankan kalian, memberikan surat bagus, dan akhirnya kalian bisa bertahan di Hong Kong sini. Jadi itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Oh ya, sekali lagi pesan buat kalian semua bahwa pinter-pinterlah merayu majikan agar kita bisa bertahan di negeri beton ini. Kalau kita tidak bisa merayu majikan, kita akan pulang dan ya sekali lagi kita akan kehilangan uang banyak gitu loh Mbak. Kalau kita masuk PT lagi, proses PT lagi, saya tidak tahu harus ngomong apa. Apakah ini adil buat kalian atau kalian merasa nggak apa-apa karena sudah nggak kuat lagi. Kalau saya pribadi merasa nggak adil ya, karena harusnya dapat uang lebih kayak 4.000 sampai 7.000 dibayarkan ke PT kan sayang. Mendingan kita bertahan di sini dengan rekod baik, minta surat baik dari majikan agar kita bisa nunggu visa di Hong Kong. Jangan pernah bertengkar sama majikan karena tetap majikan pemegang pasal 1 ayat 1. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia, Anda dan saya bahagia. Bye-bye.